Pamirsa kerama kaptiang ni cabang rasa tangar majang penawaran pinjaman dana saking fintech peer-to-peer lending ilegal. Miwah investasi sanenenten mendui izin usaha tur presiden mocolang kerama. Ketua Satgas Waspada Investasi SWI, Tongam Lumban Tobing Mausang, pai ketanyani sampun ngandegang tigang sekali entitas, sane ketar kayang laksanayang usaha tanpa izin, sane presiden mocolang miwah nipu krame, antuk ngicenin asil sane dahat ageng tur nenten patut. Tongam ngewawahin akeh taler saneng laksanayang duplikasi website sane madue izin ngawinang website punike ketar ke resmi miwah berizin. Saking kuentenan tigang sekali entitas punike, wenten kekalih perdagangan berjangka ilegal, ketiga penjualan langsung ilegal, kali investasi cryptocurrency ilegal, miwah selai kasus tiosan. Bisnis Bali nguningayang.